دم خوش گهدار و تماشاوانین هیجا ده برنامه باسی روشانگ و مجارا روژه لگل ومه. لگور پیسپوران و شروعکارین سیاسی ترکیه روژ لپی روژه لأوروپا و جهان روژاوا دور دکبه نزیکی روسیا و ایرانی دبه. همان آلی دیارد کن که او ند برجوندیا ترکیه ده و ترکیه ده باجا وی غلطیا خواه گرام بده. دستهلاتا هیا ترکیه نها سیاستک ده چارچوبیا نجات پرستیه ده برید به یا کو پولاریزاسیون آنگو جهو جدابونی زیده تر ده پیش. ناوندین سیاستا سیویل ده ترکیه جه پلاتفورما باندوری کرن لسیاست دور کتنه. دیار کرنا روژوی به دسته دستلاتی و سلو کمارتی خیز کرن. ناوندا دین آگرنگ لترکیه تفگرا کرد لباکوری کردستانی و ترکیه جی دناو همان ایزولاسیونی آنگو جناوندا بریاری دور ده. اویه کارگریک لاشتیا جواتیا ترکیه یا نافخی و تایبتی جی لدورکتنا ترکیه جراستیا کردستانی روجراتا ناوین جید که. لگل سروکی گشتی پارتیا آزادی و سوسیالیزم سینان چیفتیورک جسودیا میا دیاربکر روشا سیاسیا ترکیه و کارگریا وی بتایبتی ده پرسا کرده راستیا کردستانی ده امده بگرندست و بنرخ. ککسینان امجه پرسیم روژوی لترکیه کو باندورا خورد بتایبتی لپرسا کرد جی لباکوری کردستانی دکه ام دست پی بکن دراهینانا ناتو لنوروچه ده وکی دجمن وینین آتاتürk و اردوان هاتبونه دانین. گلو پیاما ویج ترکیه را جدستهلاتا هیا ترکیه را چبو و حلوستا ترکیه برانبری وی گرتش مره بنر. یک دو سه دنگ بله دنگی تی که سینام فرمو. از پرسا خود دوباره بکم که سینان ام جه پرسین روژوی گل ترکیه باندورا خورد بتایبتی لپرسا کرد لباکوری کردستانی جی دکه ام دست پی بکن دراهینان ناتو لنوروچه ده وکی دجمن وینین آتاتürk و اردوان هاتبونه دانین. گلو پیاما ویج ترکیه را جدستلاتا هیا ترکیه را چبو او حلوستا ترکیه برانبری وی گر تجمره بنرخینه. ککسینان لنوروچه راهینانا ناتو کو هبو دوی راهینانی ده ولاتین اندامی ناتوی لنوروچه کومبون چیل سربازین ترکیه جلوه داره هبونه ده وینین کو هاتبونه دانین ده وکی دجمن دوی نجی هاتبونه دانین جوان وینیان وینی آتاتürk دامزگری کمارا ترکیه و نونره سروکمار ترکیه نها رجب طایب اردوغان هاتبویا دانین اویه که باندوره کی گلکی نیینی لسیاستا ترکیه کر جالی ترکیه و سروکمار رجب طایب اردوغان و هر وها مخالفتا ترکیه و جی ریاکسیونه کی خورد همبری ویه که هات نشاندان بطایبتی هفکار AK Parti Devlet Bahçeli İro Türkiye des nişan kir ku افکاری کو هاتی کرن کارکی دجمنانه همبری ترکیه و ناتو به وی کریارا گوکری کتیه غلطیه کی گلکی مازن شاشیتیه کی گلکی مازن همبری ترکیه ایده. سرو کمار اردوغان بخوشی ایرو ده اخافتنا خوده دست نشان کر کو اویه که گوله همبری ترکیه هاتی کرن وکی حنک کرن و کریاره کی شکاندنا ترکیه بناف کر و لحنبری وی که جی دست نشان کر گو تنی عذر تنی لیبورین اج ناتو و برانبری ترکیه نایی قبول کرن و حلوستکی گلکی تند همبری ناتوی دست نشان کر سکرتری گشتی ناتوی ینس stoltenberg لیبورین آخوش ترکیه خواستلی اویه که دیاره تیر نکریه ترکیه حلوستکی تند دست نشان کر گریدای ویه که ده دمادا ویده تی گوتن کو
پیوندی ناتوی و ترکیه کود ناو آلوزیه که دنه بتایبتی ده حرمی ده سیاستا ترکیه کو ده حرمی ده بریوه دوی او سیاستا کو زیده تر نزیکی روسیا و ایرانی بریوه دیچه او یک نخوشیه که مزن لترکیه پیدا کریه هر وها کرینا موشکین S-400 ایکو اجالی ترکیه و جهات نکرن باندوریه که خراب لی تکلیه ناتو و ترکیه کرنه از ودگرما گلته که سینان پرسین روژوی لی ترکیه ام گنگشه بکن مناقشه بکن هری داوی ده راهینانا ناتوی لی نروژی ده وینین آتاتürk و وینی اردوان وکی دجمن هاتبونه نشاندان اوه که آلوزی خسته ناو تکلی ناو وینا ترکیه و ناتو ده گلو اوه بیامک بو جالی ناتوی بو ترکیه و هلوستا ترکیه برانبری وی گرتو بنرخی. کەک جەمال merhaba. Silav kek Sinan. Pirsa min tever girt kek Sinan. Pirsa te min fehm kir li ser nakokiya em bên NATO û Tirkiye. Belê. Erê. Di serî de dixwazim tiştekî bibêjim. Hemû temaşewanê me re êvar baş dibêjim. Bi êvîn û hurmet silav xwe pêşkeş dikim. îro jîvîna Meclîsa Partiya Azadî û Sosyalîzmê hebû di jûr de ez derketim hatim niha. Di wir de nirîneka meclîsa me girîng bû em dixwazim wayî parve bikim. 25 îlonê pêleka şahiya mezin li her çar parçeyê Kurdistanê derket holê. Em hemû Kurd û gelê Kurdistanê şahî bûn lê belê 16 Oktoberê şinda ew pêla şahiyê ket wek em diwêne hemû êmegişka moralê me xirab bû. Banga me ev e ki li ser mesela Kerkûkê û bajarê me yê Nakokiyekê îro diketin dest Iraqê ew têkbûneka stratejîk nine li ser mesela serxebûnê têkbûneka taktîk e. Em hêvîdarin û em pêşerojê de dibûnin ki mesela serxebûnê bi şert û menjê Rojhilata Navînê îro de êcar de were pêşiya me duhunî partiyê me rêxistinê me eşîrê me mesela serxebûnê dewin pêşiya xwe dişopandin îro parlamentoya me heye hikûmetê me heye arteşê me henin em hêvîdarin ki şert û mercê Rojhilata Navînê îro de mesela serxebûnê ev êcar de were pêşî ez serî de bayî dixwazim parve bikim. Mesela têkilî NATO û evek em Amerîka li ser dîmenê em bên wek tatbîqateke da dîmenê Atatürk û Erdogan wek mîna dijmin dane nîşan di serê de em wayî serrast nawin. Ew tiştekî serrast nine. Ka kî dibe bira بوه ام بین وک مصطفی کمال و اردوغان وک دجمن بده نشان او نه سراسته ذاتی هات فهم کرن که او هلوسته او گاوا وتنا گاوا وک ام بین بریار ناتو نه لبدر لنروژ وک قادره کی تکنیکی او دا پیشخه او شاشه درباز کرن لبله دور دا دخازی تشکیده بوجم د مثلا NATO Türkiye'de nakokiye eğer dertkevin holê di kudatên ew li ser mesela Kurdistanê li ser Kurdistana Rojava û li ser ya Başûr her zêde îro li ser Rojava tê pêşir gerek em vî fehm bikin. Kek Sinan îro Yekîtiya Ewropayê yekem car di dîroka xwe de girêdayê rewşa siyasî ya welatekî ji bütçeya xwe ew fonên alîkariyê de 105 milyon euro alîkariya Türkiye'yi qut kirin girêdayî rewşa siyasî ya Türkiye'yê ku Türkiye ji nirxên
demokrasiyê, mafê mirov, mafê medyayê, azadiya ramanî dûr ketiye. Ev alozîya ku di navbêna Tirkiye û Yekîtiya Ewropa de heyî, gelo gihiştiya astekî wisa ku Yekîtiya Ewropa tedbîrên wisa hemberî Tirkiye jî bigire. Mesela alozîya em bên Türkiye û ya Yekîtiya Ewropa di ku da tê ya yekemîn em dizanin ki rewşa awerte demaka dirêj e salek dirêj saleke zêdetir rewşa awerte heye. Hikûmet berpirsyarê hikûmet serok wezîrê hikûmet got ki ew reşa awerte li hember gelinine li hember devletê em bayî pêkdînin lêbelê hat xwakirin di pratîkê de rewşa awerte di serî de dijî gelê Kurd û dijî karkere dijî hemû welatiyê Tirkiyê pêkanîn yek mafê mirovatiyê kirin bi niga Yekîtiya Ewropa di vir da wek helwesteke san ya du em dizanin li Tirkiyeyê de divên wek sîstemeka demokrasî heye sîstemeka parlamenterîzmê heye lêberî îro di nav devletê cîhanê de herî zêde êkî rojnamevan û wek êkî kadroyê xwediyê fîkr û ramanin di girtîgehê danî îro di Tirkiyeyê de ye. Ev zî li bo têkilî Ewropa û Yekîtiya Ewropa û Tirkiye nakokî problemê derdixe. Keksînan ez dixwazim bipirsim gelo ev helwestên ku ji cîhana rojava beramberî Tirkiyeyê têne girtin bandorê li siyaseta Ankara dikin? Dike. Dike lêbelê di orda problem vaye. Türkiye bandora Yekîtiya Ewropa bandora em bên xeta rojava li ser siyaseta Ankara'yê bandora wî giring e îro aboriya Tirkiye ne baş e em dizanin ki hûn divîz hûn ketiye çi merhelê û nîşanê qeyrana aborî zî îro gav û gav têye holê hemû gel û hemû însan dizanin ki rewşa aborî gav û gav xirab dibe ew tesîra wek helwesta Yekîtiya Ewropa û ya Amerîkayê hikûmet zîvayî dizane lêbelê hikûmet hêlekê ve dixwaze bi Yekîtiya Ewropa û bi Amerîka ve têkilî xwe baş bike û hêleka din zî mesela Kurd, mesela Kurdistan, mesela em bên demokrasî, mesela mehv û mirov, mesela rewşa awartî Tirkiye li vanava şinda gav naveje têkiliyê Tirkiye û em bên Yekîtiya Ewropa wek divên ya serrastnaviye çareser naviye gav bi gav giran diviye. Birêz çîftîrek her wiha yek ji babetên ku NATO û Yekîtiya Ewropa jî gelekî digirine desta ku Tirkiye welatekî giring di nav NATO de ye ew hevkariya serbazî ya Atlantîkê. Tirkiye li aliyê din mûşekên S-400 gul Rûsya digire dilgiraniyekî mezin li NATOyê her wiha li Ewropa jî pêde kiriye. Îro di axaftinekî xwe de Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdogan got ev babet ji bo me hatiye xilaskirin lê helwesta NATOyê beramberî wê gelekî tund e yani ev aloziya di navbêna Tirkiye di peywendiyên wan li gel Amerîka de Tirkiye çawa rîskekî wisa digirê ser xwelgora baweriyat? Zor spas mana te ava ve Türkiye demaka dirêje di fermî da di îtifaqê wek Amerîkaya wek em bên îtifaqa NATO de û Yekîtiya Ewropayê de. Di fiiliyat de di de facto Türkiye demaka dirêje va 2 sal 3 salin gav gav nîzika xeta wek em bên Rojhilat xeta Avrasya dibiye. Ew gava paşiyê zî wek em duyên S digotin va füzeyê moşekê S-4 girtina wî bi têkilî Tirkiye û Rûsya ve ew herî zêde nakokiyê em bên Amerîka û Yekîtiya Ewropa û NATO giran dike. Ya du ya sê emîn helwesta Tirkiye rojhilata navîn di pratîkê de de facto gor helwesta xeta em bên NATO müttefikên NATO pêk nayîne.
مگوت یا د فرمی د خطا ناتو ده متفق ناتو یکیتی امریکا لبله د فاکتو وکم بین روسا و ایران و هر زدانیزی که هفه هندوزدانن پروژه آستانا دمک درجه دوام دکه سرو کومار ترکیه وزدک ساله که ده 6 جاره چون روسیه هفته که دستش جاره تر روسیه مثلا روسیه چیه دهنی لی ایران به پروژه ایران چطور لسر مثلا کرکوک فقط لکردارا پیکانین توزاق لکردارا پیکانین امریکا او وقت دوینیا چاوه خاگرد ایروز ترکیه ایران را دوه روسا را دوه که لکرکوک چط و چکر ممل داتا ایران از لعفرینه دخوازن تمل بدیمه برا روسانزی اگر مدورهلا افرین پوچان وکر دوینیا برا نهونن دوی صدمه دا تکیلی ترکیه ناتو اگر هلوستا ترکیه به وی شکلی یعنی به فرمی تکیلدار ناتو de facto tekildarê xeta Avrasya be serrast nave. Keksinan her wiha li Tirkiye jî pispor, şirovekar vê pirsê gelekî digirine destan. Niha Tirkiye wekî ku te destnîşan kirî nêzîkahiyekî li gel Tehranê û Moskowayê heta di projeyên van welatan ên di heremê de cih digirê bûye garantörekî projeyên ve her du welatan heta bûye lingekî سێ عالی ناوێنا تهران مۆسکۆ و ئەنقەرە de ev yek bandorekî yekrast li Pirsa Kurdistanê jî dike em ger em ji rewşa Rojavayê Kurdistanê dest pê bikin niha heta îro di siyaseta Tirkiyeyê de wisa dihate li darxistin ku Tirkiye li derveyî vê hîlala şîaye li gel Îranê pirsgirêkên aloziyên wê sed salane hene دو ولاتên ku xwestine de heremê de serkirdayetiya cîhana İslamî de heremê de bikin lê di rewşa îro de wekî gotî projeyekî hevkar li Rojavayê Kurdistanê ê gotê birêve birin paşê em ê werine ser rewşa Başûrê Kurdistanê jî fermû ji rewşa Rojavayê Kurdistanê û peywendiyên Ankara, Tehran, Moskova. زۆر سپاس نرîna Tirkiye li ser mesela Rojava wek yek dîrokî bû. Divaniya wek heriya Osmanî didî vaya min e digot. Ya Rojava zî başûr zî nirîna Tirkiye ew bû yani vana heriya min in du dîyê wî Rojava û başûr wek bû Tirkiye deriyê têkildariya herema Rojhilatê Navîn bû. Hûn dizanin di vê sedemê de Tirkiye dixwast li her şer parçe re têkiliyê xwe kûr bike. Lêbelê mixabin çawa ku li başûr mesela serxebûna pêşê li Rojava zî mesela statû ya herî girîng zî peyde û têkiliyê Amerîka kûr ve çû Tirkiye li ser Rojava wek talûkaka mezin istan gav û gav nîza xeta Rusya û ya Îranê bû wek Avrasya bû. Îro hûn em dizanin ki Heleb bi destê Tirkiye hat teslîmkirina Sûriyê. Tirkiye wek hêzeke mil didana wan bê şert û mej wana li Helebê derxistin, Heleb teslîma Tirkiye kirin. Îro jî ersero komar dibe ki em ê min jî bê teslîma Xwediya bikin yani teslîma Sûriyê bikin. Dibêje ki yani me dönî çito Heleb teslîma wekir îro em ê mîmî biçe bikin eger hûn mil bidine me dorhela Efrînê poşandiye em Efrînê îşgal bikin li vê derê wek em bêin statûya Kurda li dest Kurda bistînin em ê Efrînê zê wek mîna Heleb wek mîna min biçe teslîma Xwediyê wan bikin. Xwediyê kî ye? Xwediyê dewleta Sûriye ye. Li vê sedemê îro gaveka zêde nîzika Îranê dibe, nîzika Rusya dibe. Rusya destûr dixwazde ki tîroja kesk vêxe Tirkiye li ser İdlibê û hêrişa ser Efrînê bike. Zaten her çar parçeyê her çar dola wê hatiye poçandin. Birêz çiftûrek em ji Rojavayê Kurdistanê derbasî Başûrê Kurdistanê bibin te di destpêka xeftina xwe de jî rewşa 16 cotmehê girte dest. Piştî 16 cotmehê Kerkûk kete bin dagirkeriya heşta şabî bi piştgiriya pasdaran. Niha li Kerkûkê
پترولا کرکوک جسر دری بشماخ و به تانکیران در باسی کمارا اسلامیه ایرانی تکرن لعالی دی لترکیه هردم دهات قصه کرن کو او دی ویکی قبول نکن نپجرینن کو هشتا شعبی باندوره که لسر کرکوکه بکه لسر شنگالی بکه لی اوی راستی رودایه و ترکیه بیدنگه ev hevkariya li ser erda başûrê Kurdistanê di navbeyna wa de Rûdayî gelo vê hevkariyekî domdirêj bê lê li gora behweriyata hevkariyekî demkî ye ku piştî demekê mümkün e alî projeyên hevûdûgava got nas kirin Tirkiye ji wê yekê vekişê ji ber gul Tirkiye dilgiraniyek jî hemberî vê siyaseta Tirkiyeyê heye. زۆر سپاس نابەرا تورکیە و ئێرانە دا ئەم هەموو گشتی زانن کە 60 ساڵە وەک سەروەریە ئەم بێن سونی ئان شیعی هەیە لە منتقا هەرێمیە ڕۆژهەڵاتە ناوین ئەو بەردەوامە لێبەلێ هەر دایی مەهانی زمان مەگوە ئەگەر مەسەلا کوردستانê سەرخەبوونا کوردستانê وەرە هۆڵێ ئیران زی تورکیە زی vê مەسەلا nav xwe yani mesela serveriya şiî an sivî şinda dixînin ew di pratik de derket holekê şinda xistin. Lêbelê mixabin dixwazin virda tiştekî bibêjim İranê ez her daim di nivîsê xwe de dibêm em di partî zî vekir serdiskirin İran siyaseta wê kûr e. İranê wek ev çito siyaset pêk hanî û Tirkiye bû ku Kurd serxebûna wan tê kere milda İranê lêbelê vegire mêzekir ki Kerkûk û heta em bên Şengalê İran bû cîranê Tirkiye. Yek du dîvî İranê xast wek devletê dina xastin li Tirkiye ve gotin sînora bigirin bira başûr wek em bên ambargoyeka aborî û siyasî li ser başûr bigirin giran bikin. İranê bi xwe çawa Kerkûk ket şinda roya di emîn hûn dizanin sînor zê vekirin û niha petrola Kerkûkê zî li ser İranê digije cîhanê bira vê noxtê de ew mesela Türkiye bira Türkiye mijûl bûye. Yani Türkiye kete çi feqê yani ew feqa li bû Kurda pêkanîn li bû mesela Kerkûkê pêyanîn ama lêbelê qenatê me Türkiye zî xwe di feqê da dî niha mesela Türkiye çi ye eger serxebûna Kurdistanê li rojevê rabû şinda ew wê çaxê nekokiyê wê û İranê were pêşî wê çaxê ew ê bê rehatiya xwe bîne ziman ki ger heştî şabî li Şengal yan em bên li Kerkûkê derkeve. Anko eger serxebûna Kurdistanê berdewam bike qenatê min Tirkiye dor da şinda gav navije. برێز çiftûrek em werin rewşa navxweyiya Tirkiyeyê niha li Tirkiye muxalefet ji xwe ketiye rewşekî îzolatîv de bêdengiyek heye ji alî muxalefetê ve lê dengê nîjadperestiyê li Tirkiyeyê wisa berz bûye ku Devlet Bahçeli serokê tevgera nîjadperest ya Tirkiyeyê ya MHP rojeva Tirkiyeyê destnîşan dike herî dawî jî pirsekaniya got girêdayî benda hilbijartinê ew pirs bûye yek ji rojevê Tirkiyeyê. Gelo hevkariya ku niha li siyaseta Tirkiyeyê heyî navbêna AK Partî û MHP'de wisa kiriye ku MHP arêneyekî erdekî berferehtir ji xwe re peyda kiriye ku pirsên xwe bikaribê bixê rojeva Tirkiyeyê bixwe. Tevkili Partiya Nijat Perest tevgera Nijat Perest yani ya MHP ya AKP wek îronine piştgiriya em bên Devlet Bahçeli berê vê du roja bê şert û merc got heta hezar hilbijatina 2019 da em têkiliyê bê şert û mert didin AKP bi tepêdî didin serok Komar Tayyip Erdoğan bi sistema serokatiyê. Çima ya yek emîn ya girîng Devlet Bahçeli û de partiya wî evlehiyeka mezin li ser Kurdistana Başûr û Rojava
Duhune divê bi sistema parlamenterizmê. Sistema parlamenterizmê çiqas xirab e wek piralî ye. Bu wek sistemeka piralî em nikanin bin vê mesela giran yani dorhela me bi Kurdistan ve hatiye poşandin em nikan dibin van pirsgirêkê giran da derkevin. Eger em derbaza sistema serokatiyê bibin vê şaxê wek yekperestî çêdive em hemû gişkê mil bidin serokkomar û li dorhela wî wek bûn yekrêz bin em wê şaxê kanûn va nakokiya bu berjevandiya devleta Türkiye û bu mayendeya devleta Türkiye bişopînin ew bi vê nirînê mil dide AKP bê şert û merc ya du emîn niha siyaseta AKP îro Erdoğan îrozî wek servere wek em bên muhalefete 23 salin li bajarê li sedî li bajarê İstanbul û li hemû bajarê Türkiye da wek em bên hemû em bên avahiyê bilind dibên ya wek dibên navê wan dibên çi qûle bi destê Erdoğan û bi destê hikûmeta wî partiya wî ava bûn lêbelê nirîkî va tiştekî şaşiyeke mezdin e ev lê tehlûkeka mezdin heye radeviye bu xwe rexne dike çima muhalefet tune zaten bu xwe ikrar kir got ku muhalefet tune li Türkiye'de ger gaveke pêş de muhalefeta Türkiye yani CHP û AHDP û hemû partiyê din rewşa wezîfeyê xwe muhalefetê pêk bînin qenatê me pêşeraja AKP ne baş e. Gelekî spas birê Sinan Çiftürek ku tu ji stûdyoya me î Diyarbekirê gel me bûyî serokê giştî Partiya Azadî û Sosyalîst. Zor spas serketin dixwazin ji we. Temaşevanên hêja me hatin dawiya bernameya îro ya basî roj heta bernameyek bûna basî roj